खुलुमबाय रायजोफोर दिनै 5 मे दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया आसामाव जानो थाखाय गेजेराव सानसेल'सै बे समावनो जाय हागौ फाराफारि बोलो होथाबनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव नोंथांमोननो माखासे राजखान्थिनि रादाब आरो जेलाव थानाय एक्स एनडिपिफोरनि रादाबफोर लानानै फैदों बिजेपिनि गासै 10 मावथिफोरा बिपिएफ राजखान्थियारि दोलोआव जयनिं जादों क'क्राझार लकसभा बियाबनि फकिराग्रामाव एमएलए रबिराम नार्जारिनि नुजाथिनायाव 10 बिजेपिनि मावथिफोरा खुंथाय सरकारखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों होनना खौरां मोन्दों फैगौ 7 मेआव जानो गोनां बिसायख'थियाव एक्स एनडिपिफोरा जयन्त बसुमतारीखौबो सापर्ट होनो हागौमोन नाथाय मानो होआखै मानोना थांनाय 4 बोसोराव बर'खौ होखारग्राया बर'नि न'खौ सिफायग्राया बिथांमोननि हान्जायानो एक्स एनडिपिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय गयैनि दायनिगिरिफोरा बिथांमोनानो मुंख्लंफोरा अनसुंथाइ मोनैनि दायनिगिरिया बिथांमोनानो एक्स एनडिपिनि गेजेराव जेसेबां केसफोर दङ बे केसफोरखौ उइथड्र जायैनि दायनिगिरिया प्रमद बर' आरो इउपिपिएल सरकारानो बेनिखायनो जयन्त बसुमतारीखौ सापर्ट खालामा होननानै बुंदों एक्स एनडिपिनिफ्राय दिबानस पृथिबियाव बेबायदि जारिमिन गैया गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थाबाय थानांनाय गोरोबथानि उनाव केसफोरा उइथड्र जायै बेबायदि नेम गैया जाय व्यक्तिया आलादा रायजोनि नंखाय संग्राम खालामग्रा बे व्यक्तियानो प्रमद बर' जायहा एनडिपिनि सावरायनायखौ थेर-बेथेर खालामदों एनडिपिफोरा सोमावसारनायाव बाहायनाय गासैबो हाथियारफोरखौ सरकारनो गथायदों नाथाय एबसुआबो गथायदों एबसुआ बबे हाथियारखौ गथायदों बेखौ रायजो-राजाया बुजियाखै एबसुआ गथायनाय हाथियारा एकर्डनि 7.2 आव लिरनाय दङ बिटिसिआव जेसेबां ग्रेजिं लेन्ड दङ जेसेबां गभर्नमेन्ट लेन्ड दङ जेसेबां फरेस्ट लेन्ड दङ बे गासैखौबो आसाम सरकारा लांफिननाय जासिगोन होननानै लिरनाय दङ बेनो एबसुनि सरकारनो गथायनानै होनाय सारेन्डारनि पइन्ट्स एबसुआ बर' हारिनि मोनसे गोथां आफादमोन नाथाय राजखान्थियाव बाहायनानै बोफ्लेनानै थेर-बेथेर खालामबाय गाब फोनांबाय प्रमद बर'आ सोलायनायनि मुङाव राजनिति खालामबाय मोजांनिफ्राय गाज्रियावसो सोलायहोबाय बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एक्स एनडिपिनिफ्राय दिबानसआ बिजेपि पार्टिया कौटि रांजों एमएलए एमपिफोरखौ बायनानै बिजेपि दोलोआव सोयो बे एखे फर्मुलाखौनो लादों प्रमद बर'आ बिटिसिआव फैनाय गुबुन गुबुन स्किमआव फैनाय रांफोरखौ मानसि बायनायावनो बाहायजोब्बाय प्रमद बर'आ अब्ला मा रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनो हाबावनो प्रमद बर'आ बेफोर बाथ्राखौ बुंदों अमर सिंह ब्रह्मआ बिपिएफनि जानानै गोख्रों बाथ्रा बुंबोनाय एक्स एनडिपिनिफ्राय समर बसुमतारी इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायनि उनाव बुंदों बक बिथाङाबो बुंदोंमोन इउपिपिएलनि सिङाव हाबनानै नायब्लासो बुजियो इउपिपिएलआ माबायदि खामानि मावो समर बसुमतारीयाबो इउपिपिएल दोलोनि सिंथाराव हाबनानै बुजिबाय मोनथिबाय होननानै बुंदों समर बसुमतारीया बिपिएफ दोलोआदि पिएम किसाननि रांखौ रायजो-राजानो मोननो खाबु होआखै रायजो-राजाया बिपिएफनि समाव पिएम किसाननि रांखौ मोननो हायाखै बिपिएफनि समाव पिएम किसान होननायखौ टिकटिका एम्फौ मासेयाबो मिन्थियाखैमोन बिपिएफआ पिएम किसाननि रांखौ बे फिसा अनसुंथाइखौनो होनो हायाखैमोनब्ला सरकार गैयै बिपिएफआ रायजो-राजानि गेजेराव थांनानै माखौ बुरखायहैफ्लादों होननानै बुंदों समर बसुमतारीया बिथांनि अनगायैबो बिपिएफनि जानानै गोख्रों बाथ्रा बुंबोनाय मुगानि थान्दै इउटुब चेनेलनि बिगोमायाबो इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौनो भट होनानै देरहाहोनांगौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोन्दों कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिया प्रमद बर'जों बायजाबाय गर्जन मोसाहारिया 10 कौटि रांजों बायजाबाय आरो सिरि थाबाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि जानानै प्रहलाद दिनै कंग्रेसनि माबा नुदां बे आखाइ कंग्रेसनि केम्पेनफ्रा बायजाबाय रायजो राजाफोर मैयासो प्रमद बर'नाव हाबनानै 10 कौटि थाखा लानानै सिरि थाबायनो मोनथारजोब्बाय गर्जन मोसाहारिया बेथ' बे सुबिदाबादि मानसिखा गोदो एबसु आन्दलनावबो गैखाया खारलाबायनाय नैबे एनडिपिफ्रा सिजफायार फैब्ला बे मानसिजों एक्सन कमिटि दादोंमोन ना जेब्रा बाबुनि नङा होमबा जेब्राबोथ' बिजेपिआव खालांबाय बे जेब्रानि एक्सन कमिटियाव हाबफादोंमोन बे मानसिया सुबिदाबादि मानसि इंलिशआ बिराद फंनैसो रोंगौ बेखौनो बिराद दुगा
रन्जन दैमारी आरो जेलाव थानाय एक्स एनडिपिफोरा उदां जानांगौब्ला रन्जन दैमारिनि बिसि आरो गथ' गथाया इन्डियायाव फैनांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिया। जानुवारिनि 2020 मायथाइयाव एकर्ड जालांबाय। एकर्डनि उनाव रन्जन दैमारिया गावनि बिसि आरो गथ' गथाय गासैखौबो इन्डियायाव लाबोनायनि एग्रिमेन्ट दङमोन। नाथाय रन्जन दैमारिया एकर्डनि उनावबो गावनि बिसि गथ' गथायखौ इन्डियायाव लाबोआखैसै। बेखायनो भारत सरकारहा मोनसे सन्देह दङ, जुदि लाबोमारोब्लासो सरकाराबो मोनसे फोथायनायाव फैगोन, अब्लासो रन्जन दैमारि आरो एक्स एनडिपिफोरा उदां जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिया। रन्जन दैमारिनि बिसि गथ' गथायखौ इन्डियायाव लाबोनोब्ला बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बिबान लानांगोन आरो नखरनिफ्रा सरकारजों टेबोलाव जिरायनानै सावरायनांगोन। जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनानै दिल्लीयाव थोनहरनांगोन। बिनि सायाव जयन्त बसुमतारीया दिल्लीयाव बाथ्रा बुंहैनांगोन। बे बाथ्राफोरखौ बुंदों बिटिआरनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिया। गोबाङानो मिथिया सोरहा मा केस दङ। बे बाथ्राफोरखौ बर' रायजो राजाया खोनाबोदों। नाथाय बिथांमोननि थाखाय खामानिखौ सोर आखायाव लादों? सोरनियाबा हियारिं जागासिनो, सोरहाबा उकिल दङ, सोरहाबा उकिल गैया आरो सोरनियाबा फासिनि अर्डार जानानै दङ। इउबिपिएफनि नेहाथारि डक्टर बाबु बर'आ मा फोरमायदों फै जोङो दान्दिसे खोनासंनि। হয়, আমি ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যনে আজি চেণ্ট্ৰেল জেলত আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এডভকেট নবীন দুবেৰ লগত লৈ পেলাই আমি গৈছিলোঁ। আমাৰ যোৱাৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলে। এই উদ্দেশ্যটো হৈছে যিসকল এক্স এনডিপি আৰু লগতে আমাৰ NLFP যিসকল NIA কেছত সোমাই আছে তেখেতসকলক আমি সুধিব গৈছিলোঁ, তেখেতসকলৰ কেছবিলাক কি হৈছে, কিমান কি ষ্টেটাছত আছে, আমি সকলোখিনি তেখেতসকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আলোচনা কৰি আমি কিছুমান ল'ৰাৰ লগত আলোচনা কৰি গম পালোঁ যে কিছুমান তেখেতসকলৰ কেছ আজিলৈ হিয়াৰিং হোৱা নাই, কিছুমানৰ মানে এভিডেঞ্চ নাই, কিছুমানৰ এডভকেটছ নাই। সেইবোৰ মানুহ বা সেইসকল ল'ৰাৰ আজিলৈকে হিয়াৰিং প্ৰচেছ হোৱা নাই। আৰু আগৰ যিবিলাক হিয়াৰিং হৈছিলে এক্স এনডিপিসকলৰ, তেখেতসকলৰ হিয়াৰিংটো কিছুমানৰ ফাইনেল ষ্টেজত আছে। যিসকল ফাইনেল ষ্টেজত আছে আমি সেইসকলৰ আমি হাত দিব নোৱাৰিম, কাৰণ তেখেতসকলৰ অলৰেডি এডভকেট আছে। আৰু যিসকলৰ আজিলৈ এডভকেট হোৱা নাই, নতুন কেছ আহিছে, কোনোবা নিজেই গম নাপায় কি কেছত সোমাই আছে, তেনেকুৱা যদি কোনোবা গাৰ্জেণ্ট আছে যে তেখেতসকলৰ ল'ৰা জেলত সোমাই আছে, তো তেখেতসকলক আমি বড়ো আজি ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যন হিচাপে আমি তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি গৈছিলোঁ। আমি আজি তাত গৈ দেখিছোঁ কিছুমান কেছ আছে, মানে কাৰোবাৰ মানে যিবিলাক হিয়াৰিং হৈ আছে তেখেতসকলক কিছুমানৰ কি হয় আমাৰ কি কয় এইটো খাকী বাতি, এতিয়া হিয়াৰিঙত খাকী বাতি হৈ থাকে। গভৰ্ণমেণ্টে ইচ্ছা কৰিলে সেই খাকী বাতিসকলক লগ কৰি পেলাই, খাকী লোৱাসকলক লগ কৰি পেলাই মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু লগ কৰিলে হয়তো কোনোবা মাফ দিব। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰ প্ৰচেছত গ'লে কেছটো খুব সোনকালে চবৰ কেছ মানে ওলাই যাব। মানে কিছুমানৰ আজিলৈ হিয়াৰিং হোৱা নাই, খাকী দিব নাহে, খাকীত আহিলে খাকীৰ লগত যোনে খাকী আছে তেখেতসকলৰ লগত কথা নাপাতে, একো কোনো প্ৰচেছ লোৱা নাই কেছৰ। যে ছাপ'জ আমাৰ 2-3জন মানটো আমাৰ হেং ডেট অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল এক্স এনডিপিসকলৰ, সেইটোতো আৰু দুখ লগাৰ কথা। তেখেতসকলৰ হিয়াৰিং যে কিমান খাকী বাতি হৈছে, কিমানটা হিয়াৰিং হৈছে, এডভকেটে কি কৈছে আমি একোৱেই নাজানো, গাৰ্জেনটো নাজানে, সকলোৱে নাজানে। তো যা হওক বাৰু, সেইটো এক্স এনডিপিসকলৰ যিটো চাৰেণ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰি পেলাই তেখেতসকলে আসাম চৰকাৰৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, তেখেতসকলৰ যিটো চাৰেণ্ডাৰ, এই চাৰেণ্ডাৰৰ মিনিংটো সেইটো ফুলফিল নহ'ল। চাৰেণ্ডাৰ মানুহে কেতিয়া কৰে? যেতিয়া মই বেয়া কাম নকৰোঁ, মই আজিৰ পৰা ভাল হ'ম বুলি চৰকাৰৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰে। চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত যে জেলত আকৌ যাব লগা হয়, সেইটো আমি দেখা নাই। আগৰ যিবোৰ আপচু আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত চাৰেণ্ডাৰ কৰা দেখিছোঁ। চাৰেণ্ডাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহ জেলত নাথাকে, বাহিৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ। কিন্তু আজি যিসকল আমাৰ এক্স এনডিপি ভাইসকল চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে, দিল্লী নিচিনা জেগাত চুক্তি কৰিলে, চুক্তি কৰাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ যিটো ৰেহাই, এই ৰেহাইটো আমি দেখা নাই। সেইটো আমি বুজিব পৰা নাই। যা হওক, এইটো চৰকাৰৰ ডিচিশ্যন। চৰকাৰে যদি ভাবে সেইটো অতি সোনকালে চবকে ৰেহাই কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। মই ইউটিউব চবতকৈ আপোনাক নমস্কাৰ কৰি আছোঁ। আমাৰ ইউটিউব পৰা আমিতো আজি আমি গ'লোঁ জেলত, আমি আমাৰ লগত যিমান আছিলে আমাৰ মানুহ চবে গৈছিলে। আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিলে কি আমি গৈ কিনে চাওঁ কি আমাৰ কেনেকুৱা বড়ো সমাজৰ পৰা কোনোবা মানুহ এনেকুৱা আছে নেকি, যোনে আপোনাৰ তাত আননেচেচাৰী ভিতৰতে আছে, আৰু ইহঁত এনেকুৱা ক্ষমতা আছে নেকি বাহিৰত মানে আহিবৰ কাৰণে, কিবা চান্সেছ আছে নেকি। আমি এইবোৰ চব চাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত গৈছিলোঁ। যোৱাৰ পিছত আমি বহুতজনৰ লগত লগো ধৰিলোঁ। আমি এইটোও গম পালোঁ কি কিবা কেছ এনেকুৱা আছে যোনে সুপ্ৰিম কোৰ্টত চলি আছে, কোনোবা কেছ আছে যোনে হাইকোৰ্টত চলি আছে। এইবোৰত এটা ভাল ভাল এডভকেট এনেকুৱা আছে, সিহঁত লাগি আছে, কৰি আছে। আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটো আছিলে কি আমি গৈ পিনে এনেকুৱা মানুহ যোনে মানে আপোনাৰ আইনৰ বিষয়ে সিহঁত নলেজ নাই, যোনে তাতে কিবা এটা কেছৰ কাৰণে সোমাই আছে, সিহঁত কোনোবা কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই। আমি তাত যোৱা এটাই মকচদ আছিলে, আমি গৈ পিনে সিহঁত কণ্টেক্ট কৰোঁ। সিহঁত হোৱাৰ পিছত সিহঁত যদি আমি পাৰোঁ
দিয়ক আকৌ তাৰ পৰা আমি লৈ আহিব পিছত নতুন এটা লাইফ দিবৰ কাৰণে আমি এইটো কৰোঁ বোলো আমি কিবা এটা আমি লগ পাইছোঁ এনেকুৱা মানুহ আমি লগ পাইছোঁ যোনে এতিয়ালৈকে কোনো ঘৰৰ পৰাও মানুহ অহা নাই ইহঁক লগ ধৰিবৰ কাৰণে ইহঁক বৰ্তমান এইটো নাজানে ইহঁক কিহৰ কাৰণে ভিতৰত আছে তো হোৱাৰ পিছত আমি চব জনালোঁ জনাৰ পিছত ইহঁক ক'লোঁ কি ঠিক আছে আপোনাৰ যদি আছে কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কণ্টেক্ট কৰি পিনে কৰিম আৰু আপোনাৰ যোনটো আছে আমি ওলাবৰ কাৰণে লাগিম খালি এটাই আমি এটা কথা কৈ আহিলোঁ ঠিক আছে আপুনি যেতিয়া লাগিব আমি ওলাবৰ কাৰণে কৰিম অহাৰ পিছত যেনেকুৱা আমি আপোনাৰ বড়ো সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ এনেকুৱা আপুনি লাগি পিনে আপুনি যিমান পাৰিব ইমান এইটো কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িব আমাৰ মকচদ এইটোৱে আছে আমি যিমান পাৰোঁ যিমান কৰিবৰ কাৰণে যিমান আমাৰ ক্ষমতা আছে যিমান আমি পাৰোঁ ইমান আমি বড়ো সমাজৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছোঁ আজি মই লাষ্ট 15 বছৰৰ পৰা বড়ো সমাজৰ লগত আছোঁ ভাল পাইছোঁ এইটো হোৱাৰ পিছত আৰু লাগি আছোঁ আৰু লাগিয়ে থাকিম আৰু যিমান এইটো আছে জেনিউন আৰু আইনৰ বিষয়ত যিমান কৰিব লাগে যিমানলৈকে মই জানো ইমানলৈকে মই সবকে थैंक यू सो मच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अल आव होनानै लादो।